ljudi, dobrodošli još jedan klip na Fići Game kanalu, ja sam Filip i danas igramo igricu Shoot the Skies, znači mnogo zanimljiva igrica u pikselima. Gledajte, imate razne likove, ja sad trenutno koristim ovog i vi ih osvajate, ja ću na primjer da uzmem ovog. I ovako, i ovdje imate puške, ali ne treba vam drugo, vidite, mogu da kupim ovu sad 200, ajde kupit ću. Vidite, ona mi onda ne mogu više da koristim posle 2 sata, duple puške. I gledajte, vi idete ovako, pomerate i dok pomerate, on puca. I ovako pucate. I vidite, sad sam ja, što mi je zanimljivo što su radili kada izgubite, odleti vam lik u kameru, to mi je baš zabavno. Idemo sad još jedan put, ajde, u blender, a ne, blender se sočiva u robot. I također osvajate pare da osvajate nove likove. Kompjuter. YouTube, što me napadaš, ja sam dobar. Ja ne radio. I iPhone. A ne, i ljudi vidite kad imate ovo gore. I to kad stignete do ovog kostura, onda vam je to boss i onda ako ga pobjedite, idete na sljedeći nivo. I vidite, meni vam se map po čemu iznad čega letite. Mislim, znate, evo poklon, šteta nije ništa bilo. Idemo, ajde, to, ajde, idemo, radi, moje pare. Ali inače novčići sami će doći do vas. TV, telefoni me napadaju, to je malo nenormalno, ne, pa najteže se, dobro je. Ajde da pobjedim ovu konzolu. I vidite ljudi, dokle sam ja stigao, samo ovako kliknete i premotate. Ajmo sad dalje. Idemo. U Gunny Rabbit, vidite, dobijate... Čim sam rekao dobijate, izgubio sam, znači dobijate ljubimca u ovim poklončićima koji puca. Ajmo sada promjenimo nekog drugog lika i vidite imam ja vešticu čak. Nećemo to, ajmo njega, ajde njega. On je mnogo zanimljiv. Ajde. Ove puške se ništa ne menjaju, čovječ. Dobro sam sad dobio wide shot, ali isto je, brate, ko obično sam jedan puca. Ajde, joj, ovo je najteže da se pobjedi ljudi, ali nije boss, ali je teško da se uništi. Vidite kako sam ja sad, znači mnogo je teško. Vidite, ovdje imate, dolazite do mystery boxa gdje dobijate pare ili, samo ja da nađem, ili da dobijate neku od ovih likova koji nisu, da vam kažem dostupni, ovo bi ja volio lično da imam, vidite, kasica prasica. Ajmo sad malo da koristimo ovog zmiju, da se slude. Muzika mi se baš sviđa. Opuštajuća. Kutija. Dobijate neke zastavice, ali ne znam šta je to. Joj, pikseli. Ovo kao u onome na igrici. Dobro je. Ajde. Za malo ljudi. Tako, ajde, kasete. Neke dobre kasete. Slijepi miševi, iPhone-i, kompjuteri, YouTube, što me napadaš, brate? Ja radim na YouTube, a ti me napadaš sa svojim videima, smatkama. Joj, ova žaba je veoma opasna, ljudi. Kad vam priđe, ne znam šta radi, rekao mi je drug. Joj, ovo je teško. Je tačno 111. Ljudi, to bi bilo to za ovaj. I ovdje vam piše koliko imate sljedeći poklon, evo za 2 sata i 22 minuta. I ljudi, mislim da bi to bilo to za ovaj klip. Vidimo se kad se vidimo.